Cul, kemana tuh? Sinilah dulu main yuk, yuk. Cul! Sekilas info, para decul-decul selama ini menganggap remeh klub Roma Italia. Dengan mengejutkan, Roma membantai Barcelona 3-0 di kandangnya sendiri. Kampret! Dedek gak rela. Barca kalah, Barca gak lolos ke semifinal. Barca, dedek gak rela. Barca gak lolos. Decul protes, Barca bisa mencetak 4 gol di kandangnya, sedangkan Roma 3 gol cuma. Kok Roma yang lolos? Wasit nggak adil nih, kata Decul kan. Salah saya ngomong. Decul protes, Barca bisa mencetak 4 gol di kandangnya, sedangkan Roma 3 gol cuma. Kok Roma yang lolos? Wasit nggak adil nih, kata Decul kan. Salah saya ngomong. Kok Roma lolos? Decul. Udahlah, sadar lagi, Cul. Sadar lagi. Barcelona. Ari mandi dulu. Biar harum, Ari. Tenang-tenang, Ari yo. Bunda rancak, Ari ko. Disiram-siram si bulu, Ari. Iya, Ari indak bantu baru. Kalau indak mandi, Ari tuh bantu baru, Ari. Rancak, Ari sudah kolam.